Guys, ini ada kuliner yang jarang ada di Jakarta, namanya apang panas khas Bugis. Bahan dasarnya sih simple, tepung beras, gula aren, dan santan guys. Kemudian ini dikukus, lihat nih kukusnya sampai 18 menit guys, pakai timer loh. Meli Beppa deng. Beppa gajah tumbalun dik. Beppa ogi deng. Asli Bugis punya. Maga mulai Andra, merasa moga. Macina kau usah dicoba-coba. Iya, kita coba moi deng. Merasa tuh. Hai Andriku, Andri Pak Balu Beppa. Beppa Garo, asana Beppamu Andri. Oh daeku, dae pangali Beppa. Ya ro Beppaku, apang saro asana. Wis semoga ro daeng, agaya sanga apang sa. Apa pelana sawala, malesna maceni. Malun rak moga apang samuro Andri. Masing moga reku kurai lai coba. Buat diga hitam baik pak coba nanti. Iya, tambah moi daeng. Iya ma apa namanya mata seding. Weh kanjak na toa ngapan sama di. Bedek hitam baik, bedek malundra. Iko na malundra, iya na rogi. Malu asa mo ka apa daeng. Malundra memang daeng. Beppa bangsaku. Malundra nama cening. Tapi lebih cening pabaluna. Manya moin di naka tulungan mai bere-bere. Kangkanaga punana Andri Pak Balu Beppa. Malundra pansana tapi Pak Balu nadi ucane. Siagami masompana ko Pak Balu na ulat tuki. Pak Balu na ubene dek na umali Beppa. Malundra moga apang samuro Andri. Masing moga reku kurai lai coba. Ai, bajanya bacoba. Mau coba bawa midek meli. Mau parogi-rogi bawa mak. Awe maku memang satu di kota Mabalu. Mapa coba pi. Ai, bajan mau coba. Cide pendi. Ye marisa oleh mero coba. Bajan aja mau coba. Aliko, napa mau coba? Malundra memang daeng. Beppa bangsaku. Malundra nama cening. Tapi lebih cening pabaluna.
Apansa.